Assalamu alaikum futbol körmandары, amansızlar bu. Bizde Özgön Ligası Күнгө шейшембе 4-cü oyun Şeralı komandası mına sarı tüstü kiyiminen karşılaşı kök tüstü Irisu komandası. Екі күшті komandaların betteşi. Ekranға жақын келіңіздер. Назарыңыздарда Leylek Sport YouTube kanalı. Баяндамачы мен Бабарахшан Азиретқұлов болдым. Мына бұл жерде азыр Уланова. Соның бұл жерде. Соның соққы бирок Тилекке қаршы дарбазадан орын алған жоқ. Замир Байкенің соққысы. Аспирлан Байке топ ойынға кіргізеді. Ирисудан Элдер Байке. Элдерова. Уланова 6-cı номерда. Қана бұл жерде еме Қиялова бар. Қиялова меғлат болды екен. Соққы! Замировадан соның соққы болды. Бирок Тилекке қаршы ал соққы. Тамай барған жоқ. Соның. Замирова соның жоғыр қылдамдықта. Қиялова. Уланова. Pas, мына соққы керек. Ай азаматсыз. Гол мына саға. Азаматсыздар соның. Stepped out Joe B, got a boom boom. In this game, you feel that choo choo. You feel don't need a mask, got tattoo. Shackles off the boy, not Seuss Boost. Nothing to play with, dropped in the mixtape. Yeah, I did it with no gimmicks, hot chat. Handouts, no favors, now they tired. But me, like I signed with the Lakers. Wrote my own script, made my own name. Did it all raw, I don't play no lane. Who you know got the grind like this. Golun avtoru Қиялова. Есеп 1-0. Şeralı komandası alımına çıkıp aldı. Жоқ, бұл жерде Замирова, Қиялова менен Уланова менен Уланованың Крипарусы қараңыздар. Қандай оқымышыда Крипар. Еме дағы беріп Қияловадан жоқ. Қиялова пас шығарған. Замированың жолдаған соққысы анчейін болбой қалды. Дарбазадан биік кетті. Соққы Нұрбегова. Қараңыздарчы. Нұрбегова 7-cü номерда. Ирисунун оқмышты да жақшы ойыншысы, жақшы соққылары бар. Мына емем ойырды. Элдер Байкенде бұты дебе қалды. Замирова кетті мына чабуылда. Соққы! Русланова өз орында азыр 1-ci болып жеткен кем. Қиялова. Уланова. Алыстан бір соққы жоқ. Пас Замироваға. Замирова неғылат болды екен. Өнікшеттерді зөді жоқ. Соққы жолдадық. Ал соққың қарсында Элдерова бар. Бұл жерде ойын ережесі бұзылды. Замироваға қаршы. Уланова 5 сұрауды. Соққы. Бұрық ал соққы. Тамай барған жоқ. Жақшы. Нұрбеговаға сон шығарылған. Ал жерді азыр. Ой. Мирлановаға шығарылған пас. Biraz так болбой қалды. Қиялова бар. 1-ci голдың авторы. Соның пас Замироваға. Қайырлы өзі. Ойлаш керек. Ойын ережесі бұл жерде бұзылдыға дейм. Мирлана Уланованың башына biraz қол тиіп кеткен. Авайлаш керек. Авайлаңыздар. Улановаға ден соғып қалайбыз. Мирланова топменен. Элдерованың соққысы. Бұл жерде азыр қана. Ой. Бұл жерде соның Русланова. Соның пас шығарған бирок. Пас bir арқаны тапты сеспеді. Азыр Şeralı komandasының дарбазашысы Замирова тұрады.
Dağı bir sok. Oy, Ruslanova azamatsız sonun sok. Buna Nurbekova ketdi. Mirlanovaga yo'q. Ruslanovaga berish kerak bo'lchi. Men hozir kechirib qo'yasizlar. Bu yerda hozir yozilgan atlari menen biraz bu yerda 7-nomerda Zamirovanın formasini kiygan boshqa o'yinchi ekan. Zamirova negizi Sheralda hozir darvozada turadi va boshqa ko'k forma men negizi kechirasizlar. Bu yerda atlar birovning formasi birovning kiyib turgan bo'lsa, men adashib ketaman. Hozir bu 7-nomerda bu buna shul o'yinchi atı kim ekan men bilmay turam. Buyursa hozir o'rtada bir tiniqu bo'lganda bilamiz. Zamirova negizi darvozada turadi. O'sha Zamirovaning formasi 7-nomer bo'lsa kerak. Bu yoqda menga yozilib bergan atlar bo'yicha 7-nomer Zamirova deydi. Ma'qul emi. Ancha-muncha mushulishlar bo'lsa, ancha-muncha formalar almashib ketsa, uni kechirim so'rayman. Va bu yerda hozir biraz kechirim so'radi. Bari yaxshi. Ulanova o'zi jetdi. Al yerda hozir Ulanovaga to'sqoldi qilgan ellar. Mirlanova tasavvur ketgan. Qarangizlarchi. O'qmushda Mirlanova chiqib ketdi to'pova. Sonun kirparı yo'q. To'ptar turib. Oy. Yaxshi, o'ta yaxshi. O'ta yaxshi. Nurbekova. Kirbeymi? O'rtonqi bo'lga bir o'zi kirbeymi? Mirlanova o'zi kirganda bo'lmoq negizi. Eldero. Kim var? Hiç kim yok. Tilek'e karşı hiç kim yok. Qayerli Şeral komandası hazır aldığında. Top menen. Ulanova, Qiyalovaga. Ruslanova yaxshi qo'rg'onda hozir. Mana Elderova sonun. Zamirova o'z o'rnida. Hozir Ruslanova o'yin talasına kirdi. Mana Ruslanovaga chiqargan pas yo'q. Ruslanova o'tgan yo'q. Darvozachi Ruslanova. Voy, bu yerda yaxshi emas. Nurbekovga pas berish kerak. Yo'q, al yerda Qiyalova birinchi olib ketgan. Ulanova ketdi. Mana Ulanova sonun. Pas, emi pas. Ruslanovning boshidan son chiqargan, biroq Tilek'e qarshi biroz g'ana taqtiq yetishmaydi. Ana biroz qatuv ketgan pas o. Ruslanova mana O'zgun ligasining yetakchisi, 9-nomerda Sheral komandasining o'yinchisi. Top Elderovada. Ulanova top menen. Oy, sonun kirib bardi. Oy, biroz g'ana teng salmoqlilikni yo'qotib qo'ydi. Qiyalova. Bushtama top. Mirlanovadan ketgan al. Buna sonun bak. Vay yazamazsız Ulanova. O'qmoq tuday sonun. Chiqarib beru. Qo'z gol azamatsizlar sonun. Stepped out Joe B, got a boom boom. In this game, you feel that choo choo. You feel don't need a mascot, talk to.
Azamatsızlar ошентип Şeralı komandası 2 top ayırmaçılığымен alına çıkıp aldı. Hiç narsa emas. İri suda to'liq mümkünçülük var. Buyursa inşallah hareket kılsa. Qarangizlarchi sonun. Mına gol. Bar ekan go, mına. Mirlanova ошентип esepni açtı azamatsız. Stepped out Joe B, got a boom boom. In this game, when you feel that choo choo, you feel don't need a mascot tattoo. Shackles off the boy, not Seuss Boost, nothing to play with. Dropped in the mixtape, yeah I did it with no gimmicks. Hot chat, handouts, no favors. Now they taller, but me like I signed with the Lakers. Wrote my own script, made my own name, did it all raw, I'll play. Esep tengel yok. 2-1. Daha bir top var. Eğer hareket kılsa buyursa. Bir top var. 2-1 esep. Şeralı komandası hazırınca aldın da. Biroq 4 gol buna tez ele javobni qaytardi. Ellerova. Mirlanova men. Ellerova. Mına yeme Ulanova endi. Mına yeme Ulanova. Sorun yok. Pas berish kerak bolchu. Pas Rustamova son açıp turgan. Pas berish kerak bolchu. Oh. Bu yerde avaylangızlar, qatı qağılışu. Yok. Oy. Qo'z pas Rustamovdan so'nin pas bo'lgan bo'lchi. Ana Ulanova yo'lda olmay qoldi. Ellerova emi pas. So'qqu. Дағы bir so'qqu. Yo'q, taqtiq yo'q. Ulanға берсең ya o'sha momentda. Yaxshi. Qara, qara. Yo'qochi, qara. Ulanova. Son ketdi. Önüktaşını verip qo'ysa bo'ladi. Önüktaşı bilan Ulanovani o'ziga. Endi degan qo'z gol ya. Endi degan qo'z gol. Mana Ulanovandan dubl. Azamat. Stepped out Joe B, got a boom boom. In this game, when you feel that choo choo, you feel don't need a mascot tattoo. Shackles off the boy, not Seuss Boost, nothing to play with. Dropped in the mixtape, yeah I did it with no gimmicks. Hot chat, handouts, no favors. Now they taller, but me like I signed with the Lakers. Wrote my own script, made my own name, did it all raw, I don't play in no lane. Who you know got the grind like this? Came from the dirt, now the ice don't miss. Two things about it, talking money, talking moves. If you ain't riding with Qo'z gol. Esep 3-1. Şeralı komandası o'ta yaxshi o'yin olib boruvdi. Ketdi mana Şeralı. Oy, bu yerda hozir. So'qqu! Birozgina taqtiq yetishmaydi, qarangizlarchi. Şeralı komandasında hazır bir minutlik tınık ekan. Şeralı komandası yaxshi, hozircha o'ta yaxshi ishlaydi. O'ta yaxshi ishlaydi. Türkgol komandası.
Kimga başlar takansa? Takansa işte bol be. Baş üstüne yürü odatlar ya. Oşa minus odatlar. Bir minütlük turnov ayağına gelecek. Oyun canlandı. Разбор, не футбол, gelmesin. Şiralı. Kısım yukarı. Ellerova. Milanomi. Vuratar koşulsa olur. Yok, hazır sonunu öttü. Buna Azamatova da. Azamatova Milanova'ga. Gol Azamatsızlar. Buna Nurbegova golun avtoru Azamatsız. Poz gol. Stepped out Joe B, got a boom boom. In this game, where you feel that choo choo. You feel don't need a mascot tattoo. Shackles off the boy, not Seuss Boost, nothing to play with. Dropped in the mixtape. Yeah, I did it with no gimmicks. Hot chat, handouts, no favors. Now they taller, but me like I signed with the Lakers. Wrote my own script, made my own name, did it all raw. Hesap 3-2. 3-2 sonun. Oşentep oyun buna. Bir top ayırmaçılığı kaldı. Bir ile top 3-2. İrisi dağı öttü. Жақшы qoz. Minöz көрсөтүүдө. Yavuz, kalk, Yavuz. Aldanasın abi. Şeralı'da hazır. Top Şeralı'da. Mına sonun çıkarıp veriyor. Karаңыздарчы. Sonun seyfi hazır. Yok, Nurbek'e ötpey kaldı. Ulanova sonunu karmagan. Toptu sonu karmagan. Жақшы, hazır Şeralı'ndan ötü жақшы. Sonun. Bunda emuna qoz gol. Oy. Azamatsız Ruslanova. İrisu'nun darvazası Ruslanova ötü sonun qoz. Seyf görsöttü, biroq Milanova keçiktirdi o. Keçiktirdi. Azamatova menen Nurbekov aldığında sonun açık bolçu. Pastı biraz keçiktirip koydu. Biroq vaqt var. Esep 1 ile top ayırmaçılığı menen hiç qanday. Көңілді чөктірбесі болады. Ерісі ойынды қылы өріш керек. Ойыны да жақшы. 4 gol менен Мырзарықтың ойынын көрдіңіздер. Bir 6 gol айырмашылығында жеңіліп тұрған болчу Мырзарық. Бирок харекет кылып есепти 8-3-ке, 8-5-ке чыгарды. 8-5-ке чейин. Алып барды. Мүнөздү көрсөттү аягына чейин. Эми сокко. Ой, Azamatsız. Дагы да сонун сейф Русланованан. Ой, баш менен караңыздарчы, коз гол бизге тартууламакчы болду, бирок бир аз гана баш менен жолдонгон сокко тамай барган жок дарбазага. Ирису командасынын дарбазасынан орун алган жок. Замирова дарбазадан баштап берген топту. Ulanova. Mına bir yakta sonuna açık. Yaxşı. Oy, qarаңыздарчы. Ne sonun. Kirip barım ne degen sonun. Pastar.
Mirlanbay kadar ötkürgün жоқ. Ulanovanın pasın. Yaxşı. 4 göl azamazsızlar. Oy bu yerde mi? Qayerle 4 göldü. Yok, oynayacağız buzulgan yok. Bari talapqa cevap beredi. Yusuf. Uslanova darегine çıkarılgan pasan çeynimiz. Öte biyikten olup kaldı Ulanova. Oy, Burçtamat top hazır. Burçtamat top. Şeralı top. Oşanti birinci bölük ayağına gelip jetti. Esep 3-2. Şeralı komandası aldığında. İkinci bölüğümüz Ulanova'da. Esep 3-2. İrisuv jana Şeralı komandaların bittişi. 3-2. Muna soqqu. Ruslanova öz ornunda. İrisuv'un darvazachisi. Nurbek ağa ötkörө koygon жок ал жерде. Yaxşı. Oynayacağız buzluğa. Ayıp soktu Eldiyarova. Mirlanova'ga. Yok. Bu жерде азыр Şeral'ın жигиттер өтө жакшы деген. Өтө катуу. Mirlanova. Şeral komandası az toplanıyor. Ulanova toptu başlap berdi. Soqqu. Ruslanova oңой эле жай баракат эле кармап алган. Жакшы. Нурбекова жетет болду экен. Жок, ойнор эжеси булган жерде. Кыялова ойнор эжесин бул жок. Фол бул жакта экен мына, бул жакта экен. Артта бул жакта ойнор эжеси бузулган экен. Эми оюнду мына Ирису баштады. Ирису азырынча бир топ эле айырмачылыгы менен артта турат. Чыккан жок оюн. Чыккан жок болчу. Эми калыс бүгүн бирөө экен. Ошого байланыштуу. Аркы жакта турган калыс бир аз байкабай калды. Негизи топ чыккан жок болчу. Топтун болгону бир линиянан 5-тен 1, 4-тен 1 чыкты десем болот. Ирису топ менен. Soqqu Mirlanova'dan. Almashu bu yerda Rustamova tushdi hozir. Yo'q, Rustamova. Yaxshi.
So'ning so'qqi. Elgarovadan qo'rg'onu, so'ning qo'rg'onu. Ketdi buni Azamatova ketdi, ertaroq berish kerak. Ruslan og'a, qara o'ziga so'qqi chiqaruv. Birazgina taqti yetmedi, birazgina taqti yetmedi hozir. Marta Qiyalova bor bu yerda. Rustamova bor. Ay. So'nin chiqaruv, biroq biroz qatı bo'lib qoldi. Biraz qatı. Ruslanova hozir Azamatovaga chaqirib bergan. Azamatova to'pning qayrildi. Milanova bor manglayda. Ilgarova ortqi bo'libdi. Va Ilgarova mening Qiyalovaning yeruli. Milanova. Öyle deme. Oyun rejesi bozuldu. Qiyalova bayqo'ya qoldi. So'qqi Ilgarovdan. Biyik. Taza. Ilgarova o'ta taza qarmoq oldi. O, yaxshi pas. Milanova bor. Yaxshi. Açılış kerak. Önüktöştörü. Yaxshi, Ulanova. Oy, sen unutdim. Qarangizlar, seni so'qqi. Yo'q, so'qqi biroq. Bo'shtamatov ekan bu yerda. Yirisovning darvozasi. Ruslanovadan chiqqan ekan. Yo'q. Gol yo'q bizda. Mana ketdi. Chetet bo'ldi ekan. Yo'q, bu Sheraldan ketdi. O, Sheralning o'yinchisidan ketgan. So'ngdan top Yirisovda. Sheralli yo'q, chiqqan yo'q. Ayağına çıkmış kerak. Ulanova. So'qqi! Ruslanovaning so'nggi seyf. Yo'q, ketdi Yirisov endi. Qarshi chabul 2-2. 4-2 buna. Yirisovning jigitlari bari yetib keldi. Qiyalova. Все, дома, за руки дома. Elgarova. 7 nomor Zamirova. 7 nomor Zamirova hozir bosh minutda ayvay xatu qaytardi. Avaylash kerak negizi. Yo'q, yo'q, buna bu yoqda. Chavalakiylar. Sherali. Yo'q. Ulanova. Oy, yaxshi chiqarib berdi. Endi pas. Ishlash kerak. Oy.
Hazır эми Elderova сонун, Нурбековага сон чыгарып берген. Бирок ал жерде биринчи болуш деген Замирова 7 номурда. Өтө сонун. Баш менен укмуштуу да сонун кайтарган. Уланова. Кыяловага укмуштуу да сонун чыгарып берүү. Ирисуда. Есеп 3-2 Шерал командасы алдында. Сонун. Соққы. Дарбазачы Замирова өз орнында. Замирова номер 7. Мирланованы чыкты эми. Шерал командасы топты оңға киргизет. Арткы бөлүктө Уланова. Как я там? Тыйята. Сонун мүмкүнчүлүк деп кетти. Сегинчи номерда Бактап азыр сонун сокку жолдогон негизи. Ой, Замирова азыр дарбазадан сон чыгарып берген. Бул азыр мына бул жерде дагы Замирова. Пас өтпөй калды. Элдерова биринчи болуп жеткен. Элдерова жакшы ылдамдык. Уланова. Коргонууда жакшы. Elderova'nан жакшы сокку, бирок бираз гана таттык жетишпей жатат соккуларга. 1 мүнөттүк тыныгуу. Шерал командасынан 1 мүнөттүк тыныгуу. Bir minütlük tınıqıdan кейін mına oyun baştaldı. Жаңыланды. Уланова. Ой, сонун өттү караңыздар. Сонун өттү. Мына пас. Эми муну иштеш керек да. Ай. Уланованын сонун чыгарып барганын Замирова бирок жакшы болду. Замирова жакшы сокку жолдоду. Бирок ал соккунун мизин кайтарган Русланова. Караңыздарчы бул Кыялова. Уланова өзүңүз эле алыстан бир. Ай, ал өзүңүздөр байкагандай ири суунун дарбазачысы Русланованан сонун сейфте. Жап, ошол жакта бирден игрок. Топ тастап. Один. Через пас. Один. Долго. Жакшы, Замирова арткы бөлүктө сонун Кыяловага сонун чыгарып берген. Бирок обработка бир аздан чейин эмес. Кыялова. Элдерова. Уланованан чыкты топ. Ортого татчы, дальше тартпайсың. Русланова. Элдерова. Бул жерде аз топ жок отуп азыр. Элдерова ири суунун жакшы оюнчуларынын бири. Мына азыр Кыялова менен 2 10 номурдагы. Ай, Уланова кеттен бул жерде эми азыр. 2-ге 1. Азаматсыз Элдерова. Ой, жакшы чыгаруу. Мына гол. Ой, азаматсыздар эмне деген коз гол я.
got a boom boom. In this game, where you feel that choo choo. You feel don't need a mascot, talk to. Shackles off the boy, not Seuss Boost, nothing to play with. Dropped in the mixtape. Yeah, I did it with no gimmicks. Hot check, handouts, no favors. Now they taller, but me like I signed with the Lakers. Wrote my own script, made my own name. Did it all raw, I don't play in no lane. Who you know got the grind like this? Came from the dirt. Замаронан укмуштуудай гол. Голдук пас мына бул Уланованан. Азамат. Элдеровнан сонун сокку. Эсеп 4-2. Эсеп 4-2. Все, здорово, кстати. Мына гол. Азаматсыз. Уланова эсепти 5-2-ге жеткирди. Өтө кооз гол. Stepped out Joe B, got a boom boom. In this game, where you feel that choo choo. You feel don't need a mascot, talk to. Shackles off the boy, not Seuss Boost, nothing to play with. Dropped in the mixtape. Yeah, I did it with no gimmicks. Hot check, handouts, no favors. Now they taller, but me like I signed with the Lakers. Wrote my own script, made my own name. Did it all raw, I don't play in no lane. Who you know got the grind like this? Came from the dirt, now the ice don't miss. Two things. Дамдык. Biraz катачылык ооба. Biraz катачылык. Ирису командасынын катачылыгынан пайдаланып, Шералы командасы эсепти 7-эсепке жеткирди. 3 топ айырмачылыгы менен. Ирису 1 топ калган болчу. 1 топ. Бирок убакыт бар. Аракет кылса убакыт бар. Себеби кичи футболдо билесиздер 2 мүнөттө 2-3 гол иштесе болот. Элдерова азыр топ менен топту кайтарган Замирова. Сокку. Караңыздарчы. Эмне деген ирүү эле. Ой, азаматсыздар. Ошентип эсеп мына голдун автору Мирланова. Себеби Азаматова болгону чалгытып койду. Жакшы бирок. Stepped out Joe B, got a boom boom. In this game, where you feel that choo choo. You feel don't need a mascot, talk to. Shackles off the boy, not Seuss Boost, nothing to play with. Dropped in the mixtape. Yeah, I did it with no gimmicks. Hot check, handouts, no favors. Now they taller, but me like I signed with the Lakers. Wrote my own script, made my own name. Did it all raw, I don't play in no lane. Who you know got the grind like this? Came from the dirt, now the ice don't miss. Two things about it, talking money, talking moves. If you ain't riding with me, then you bound to lose. I don't need no team that don't hustle like me. I don't need no snakes trying to eat off my drip. Өтө сонун. Оз гол. Эсеп 5-3, 2 топ айырмачылыгы бар. 5-3 Шералы командасы дагы деле алдында. Мына Уланова пас. Эми бул пас жана гол бу жок. Ай. Бирок комбинация сонун болду. Бактова сонун сокку жолдогон, бирок тактик жетишпеди. Уланова менен Замирова сонун алып барып чыгарып берген. Нурбекова топ менен эми. Элдерованын башына жеткен жок. Ketdi мына каршы бул. 2-1. Замирова пас. Бактовага кайра өзгө. Ой.
Sonun сейф. Байқадыңыздарбы? Сейф қандай сейф болды? Русланованың. Уланова. Бақа, сзади. Уақытыға жоқ. Бірінші болып жеткен аға. Кім болды? Русланова. Оға. Кетті Азаматова. Русланова бар. Жоқ, емен мұна дағы. Қаршы шабуыл. Сейф. Дағы да соның сейф. Ошентеп ойын аяғына келіп жетті. Есеп 5-3 Шералы командасы жеңішке жетті. Азаматсыздар. Ері суға игілік қалайбыз. Бұйырса, емкі ойындарда игілік. Шералыны құттықтайбыз. Көңілі бұрғаныңыздар үшін чоң рахмат. Қызматыңыздарда мен Бабаршы Назирет құлып болдым. Алдыңыздағы ойын Мырзаке жана Яссы. Ошол ойында жолугушканча сак саламат болуңуздар. Ассаламу алейкум.